Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio no ku rubuga rwa internet bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho ndetse no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'inyenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu. Abahoze ari abarwanyi barenga 400 bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imiryango yabo basoje amahugurwa i Mutobo mu Rwanda mbere gusubizwa mu miryango yabo. Umutwe w'abarwanyi ba M23 urahakana ko wagabye ibitero ku ngabo za Loni zishinzwe kubungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO. Ni mu ntambara imaze gukura abaturage ibihumbi n'ibihumbi mu byabo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Epfo, abandi bahungiye muri Uganda. Naho mu Burusiya, Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya, iravuga ko yiteguye intambara ndende muri Ukraine mu gihe ingabo zayo zikomeje gutera intambwe mu burasirazuba bw'igihugu. Tubafitiye n'ikinamico runana nk'uko bisanzwe buri wa kabiri. Ibi biganiro biyobowe na Mark Niyonkuru. Ikaze ku makuru arambuye, duhera kuyavugwa ku Bushinwa. Ubudage bwasabye umucyo ku iperereza ryakozwe ku bigo bifungirwamo abayisilamu bo mu bwoko bw'abayugir mu ntara ya Xinjiang nyuma y'ibimenyetso bishya byerekana ihonyora ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubudage Annalena Baerbock yasabye mugenzi we w'Ubushinwa Wang Yi kuganira ku cyo ibiro bye byise ihonyora ry'uburenganzira riteye ubwoba. Amakuru yibwe kuri mudasobwa za guverinoma y'Ubushinwa yerekana ibimenyetso bya politike itegeka kurasa no kwica abagerageza guhunga iyo nkambi, ndetse n'ibihano birebire cyane byagereza ku bimenyetso hafi y'ebe byose byerekana ukwemera kwa Isilamu. Mu itangazo, guverinoma y'Ubushinwa yabwiye BBC ko yakoze gahunda y'ibimenyetso byo kurandura ubuhezanguni muri Xinjiang muri gahunda yo kurandura uburyo bw'iterabwoba. Hyong Hao Iman, impirimbanyi y'uburenganzira bwa kiremwamuntu ufite ise ufunzwe n'abategetsi b'Ubushinwa kuva mu 2014, yavuze ko ashimishijwe n'ibimenyetso bishya bihishura uburyo imiryango nk'uwe ibayemo. Maze imyaka nkurikirana iki kibazo kuva data yatabwa muri yombi, kandi iyi ni indi gihamya igaragaza ibyakorewe koko abaturage b'abawiga, ndetse bikaba ari urucantege rukomeye ku bahakana itsembabwoko n'abandi bantu bakomeje guhakana ko ibi bigo byo gufungiramo abantu bidahari. Ubu rero ndababaye, ariko ndanishimye kubona amaherezo ibimenyetso nk'ibi bishyizwe ahabona bikagaragarizwa isi. Ku bantu bamaze imyaka babihakana, dufite ubuhamya bw'ukuri buturuka muri ibyo bigo bifungirwamo abantu. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya, iravuga ko yiteguye intambara ndende muri Ukraine mu gihe ingabo zayo zikomeje gutera intambwe mu burasirazuba bw'igihugu. Minisitiri w'ingabo Sergei Shoigu yavuze ko ibitero bizakomeza ngo kugeza intego zabyo zose zigezweho, ariko ntiyasobanura izo arizo. Kuva Uburusiya bwatsimburwa mu majyaruguru ya Ukraine, bwashyize ingabo zabwo mu karere ka Donbass, byateye icyo minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine Dmytro Kuleba yise intambara itagira impuhwe nini ku butaka bw'Uburayi kuva mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Ingabo z'Uburusiya ziri hafi kuzenguruka imijyi ya Severodonetsk na Lysychansk. Iyi ikaba ari indi mijyi ikomeye mu gace ka Luhansk ikiri mu bugenzuzi bwa Ukraine. Alexei Navalny, umugabo uri ku isonga mu batavuga rumwe na guverinoma y'Uburusiya, yabwiye urukiko i Moscow ko Perezida Putin ari umusazi ngo watangije icyo yise intambara y'ubugoryi muri Ukraine ishingiye ku binyoma. Yavuze ko azabona itsinzwi y'amateka. Bwana Navalny yavugiraga ku murongo w'ikoranabuhanga video link ari muri gereza ajuririra igihano cyo gufungwa aherutse guhabwa, ariko ntiyabigeraho.
urukiko rwashimangiye umwanzuro wo mu kwezi kwa gatatu, aho yakatiwe gufungwa indi myaka 9 muri gereza irinzwe kurusha izindi kubera ibyaha by'uburiganya ndetse n'agasuzuguro. Bwana Navalny n'abamushyigikiye bamagana ibi bihano nk'ibishingiye kuri politiki. Hagati aho, inteko ishinga amategeko y'Uburusiya kandi yatoye itegeko ryemera abashinjacyaha ko bashobora gufunga ibitangazamakuru mpuzamahanga hatagombye gukenerwa icyemezo cy'urukiko. Abanyamakuru mpuzamahanga bashobora kwamburwa amakarita abemerera gukora. Abadepite 361 bo mu nteko izwi nka Duma batoye bemeza iri tegeko, 4 barifata, nta n'umwe watoye aryamagana. Ibihugu byinshi byo mu Burayi byafunze itangazamakuru rya leta y'Uburusiya nyuma y'intambara bwashoje kuri Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mbere y'itora, umwe mu badepite yavuze ko ibi ngo bizaha Uburusiya ubushobozi bwo kwihorera ku gisubizo cy'ibikorwa byakozwe n'Uburayi. Itangazamakuru ryigenga mu Burusiya hafi ya ryose ryarafunzwe cyangwa se rirahagarikwa. Reka noneho tujye mu biyaga bigari. Mu Rwanda, mu kigo cya Mutobo gishinzwe gutanga amahugurwa yo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi bo mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda, uyu munsi habereye umuhango wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi barenga 400 bafatiwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basezerewe hamwe n'imiryango yabo nyuma y'amahugurwa yaramaze imyaka 2. Leta y'u Rwanda ivuga ko kuva mu mwaka w'2001 abahoze ari abarwanyi mu mitwe yitwaje intwaro barenga 11,000 bamaze gusubizwa mu buzima busanzwe. Umunyamakuru wa BBC Ive Bucyana yari muri uwo mutahango atutegurira inkuru ikurikira. Abari abarwanyi mu mitwe itandukanye irwanya leta y'u Rwanda barenga 400 nibo bashoje amahugurwa yamaze imyaka irenga 2. Byasobanuwe ko ari icyiciro kidasanzwe cy'abantu batahuwe mu Rwanda ku ngufu nyuma yo kugabwaho ibitero n'ingabo za Kongo na MONUSCO. Ari mu mutwe witwaje intwaro CNRD. Ingabo zadusanze mu birindiro aho twari turi, ziraza ziradushorera, twagiye kwatona twibonye ku mupaka. Giye kugera mu gihugu cya Kongo, nari mvuye mu bihugu bitandukanye. Nahunze muri 1994 mu mashyamba ya Tanzania, 1996 baza gushaka kugira ngo badusubize mu gihugu cy'u Rwanda ku nguvu. Bamwe twebwe twaracitse, ariho twinjiye Zambia, turatorongera amaka. Nka jewe naje kwinjira mu ishyamba rya Kongo nurutse Mozambique. Harababwiye BBC ko babanje kugira icyoba cyo gutaha kubera ahanini ibikorwa bari bashinzwe mu mitwe itandukanye y'inyeshyamba zirwanya leta y'u Rwanda. Nkaba naraturutse mu mutwe wa CNRD ufite ingabo zitwa FLN, nkaba mfite ipeti rya colonel, nkaba narishinzwe operation dans la G3. Nabyo nta kuntu bitanera ubwoba, vuga ntese ndakirwa nabande. Abari abarwanyi nk'uko byagarutsweho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi bahigishirizwa ibigendanye n'uburere mboneragihugu, ubumwe n'ubwiyunge no kubana neza nabo basanze mu muryango nyarwanda. Ni nabwo butumwa yabahaye. Cyambere ni ukwitonda, ca bugufi, kabana n'abantu usanze. Ntabwo utaha ugere mu rugo usanga umugore wawe yaratashye muri 1996, 97, 98, azi imyaka 24 ari mu Rwanda. Ushobora kujya gutya ugasanga yarabyaye, utajya kumubaza ngo wabyaye gute, ngo nawe yakubaza ngo wowe uri wakoraga iki. Hari abavuga ko banyotewe no gusubira mu buzima busanzwe, n'abandi ngo batazi aho bagomba guhera. Uzangura kubera ko nshaje, sinzi niba nzahinga, ubwo ntegereje kugera imbere aho nzagera nibwo nzabona muri icyo nkora. Naho ngaho ntabwo navuga ngo nzakurikije cyangwa nzabibona kuri tere. Ubumenyi dukuye hano buratwemerera kuba twagira icyo dukora. Hari ubumenyi tubuhakuye, hari n'inkunga bazadutera. Gatorero keza kazadufasha kugera aho tugomba kugera. Nta mubare uzwi w'amafaranga bazahabwa yabafasha gutangira ubuzima, nubwo bamwe batubwiye ko basabwe gufungura amakonte. Reka noneho tufate akaruhuko gato cyane. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kandi kuri Kisoro FM muri Uganda, saa 11:38 hano i London, saa 12:38 mu Rwanda no mu Burundi. Mukanya turaboroka ku makuru arambuye. Independence Ngyumva. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8.
reka noneho tugaruke ku mirwano ivugwa mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 na leta ya kongo imaze gukura mu byabo abaturage ibihumbi byinshi bo muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Epfo, abandi bakaba barahungiye muri Uganda. Twagerageje kuvugisha impande zombi kugira ngo tumenye icyashoje iyo mirwano nuko yahagarara, ariko leta ya kongo ntiyemeye kutuvugisha. Cyakora umutwe wa M23 wemeye. Navuganye n'umuvugizi wawo ni Major Wiringoma, yatangiye amakanira ko aribo bashotoye ingabo za Kongo. Icyateye gusubira kurwana mwo kibaza FRDC kuko nibo baje kudutera bari kumwe na FDLR na Nyatura. Baje nka saa 9:30 kuwa Mungu baradutera, hanyuma bamaze kudutera turabasubiza inyuma barahunga. Bamaze guhunga baca baja kwinyegeza mu ikambi ya MONUSCO. Twari twarwaniye Bikeke, Sangi na Kavumu. Bamaze kuja kwinyegeza rero muri MONUSCO ku rubuga rw'intambara baca bahasiga aba FDLR n'abanyatura. Baca bashaka kugaruka. Mu kugaruka rero FRDC na MONUSCO baca batangura kurasa ku ngabo zacu. Ingabo zacu ico zakoze zaciye ziva aho hantu vyihuta. MONUSCO igitangura rero kurasa nyavyo nyavyo. Haheze iminota iri hagati y'itanu na ndwi twaciye dutangura kubona akajugujugu. Jewe ubwanje niho narindi naraziboneye. Ingabo zacu ntizarashe, ntitwarashe, kuko twarabonye yuko ari kajugujugu za MONUSCO. Twibaza ko bari mu bikorwa byabo byo kuraba uko ibintu vyifashe. Puisqu'on a vu que c'est les hélicoptères de la MONUSCO, peut-être ils sont dans leur mission, ils observent qu'est-ce qui se passe. Ariko MONUSCO yo ivuga ko ahubwo mwagabye ibitero ku ngabo zayo. Ibyo sibyo ni binyoma. Turi kubona abaturage bahunga ingo zabo bajya muri Uganda, abandi barahungira mu mirenge yindi mu gihugu. Murahakana ko rero nta ruhare na rumwe mufite muri ibyo bibazo. Wewe nyumva ko baje kudutera, twasubije abaduteye kugira twivune. Mushaka tubwire gute? Tuzinga amaboko batwice kuko baba baje kutumara. Kumara n'iryo jambo bakoresha, kumara aba banyamahanga. Urumva ntitubereye kwa muri Kongo kuko bavuga ko turi abanyamahanga. Twakoze iki rero? Twarabirutseko. Ega natwe biratubabaza kuko abahunga ni bande, abavyeyi bacu nabo tuvukana, biratubabaza. N'ingorane ya leta, hari abantu muri leta, muri FRDC badashaka ko haba amahoro vy'ukuri. Twebwe amarembo y'amahoro n'ibiganiro aruguruye. Watwibutse icyo mushaka muri ibyo biganiro na guverinoma? Nous avons signé les accords, monsieur, en 2013. Twarashize umukono ku masezerano mu 2015 i Nairobi. Twarasenye amasezerano. Tshisekedi arashika ku butegetsi, araduhamagara Kinshasa. Twaragiyeyo. Tumara amezi 18 turi mu biganiro. Turashika ku mwumvikano. Twebwe M23 na leta ya Tshisekedi. Ibyo twumvikanye ntiharagera ko byose tubishira ku mugaragaro mu binyamakuru, ariko igihe kizoshika aho nzobabarira ibyo twavuganye byose na Perezida Tshisekedi, byose tuzobisuka habona igihe nicagera. Nous allons étaler ça à la place publique dans un moment à l'autre. Ubu rero ntimwabihishura akakanya ibyo mwasezeranye? Pour le moment, gushika ubu turacyafise icyizere mu biganiro, ariko nibabandanya kudadaza iyo leta izogwa mu mutego yonyene yateze, kuko byose tuzobishira habona. Non finira par s'apprendre au piège de sa propre turpitude. À un certain moment, nous allons tout dévoiler, tout mettre à jour. Hari amakuru avuga ko hari ibisasu byatewe ku butaka bw'u Rwanda. Nta ruhare mwaba mubifitemo? Quel rôle que nous avons à jouer dans cette attaque, monsieur? Uruhare uruhe dushobora kuba tubifisemo? Hakoreshejwe ikigwanisho ikihe mu kurasa izo bombe ku Rwanda? Abahinga bazovuga ikigwanisho cakoreshejwe ico arico. Ico kigwanisho twebwe turagifise. Babigize n'ibigirankana kugira berekane ko dushigikiwe n'u Rwanda. Bibaza ko u Rwanda rudufashe mu mugongo. Uravuga ba FDLR cyangwa FRDC? Mais ils sont ensemble. Bari kumwe, bambara n'imyambaro ya gisirikare imwe. Ku rugamba baba bari kumwe. Ensemble, non, monsieur. None ubu tuvugana muracyari mu mirwano rero? Mais monsieur, le combat continue. Intambara irakomeza. Haragahengwe gusa ku nzira ya Sabinyo, ariko ku nzira ya Bisoke, Karisimbi na Mikeno intambara irakomeza. Yerega baduteye hose. Ingabo zacu ziraho hose, Bisoke, Mikeno, Karisimbi. Intambara irakomeza kuko babuze ko baje kutumara.
intambara irakomeza kuko baduteye hose. Nous ont attaqué, monsieur. Majoro Wiringoma wo muri M23 nkusore gatoya rero ni muri Kivu ya ruguru ntago ari muri Kivu y'epfo iyo mirwano ibera. Uno none umwanya bikemico urunana. Claire yishimiye intambwe amaze gutera mu bworozi bwe. Nyirabazungu we ngo ahangayikishijwe bikomeye n'ubuzima bw'umwuzukuru we. N'urunana. Ego baba, ugiye kwandi gukora iki Nyirabazungu? Ngiye kwaremesha ukamisha arangwe. Ubwo ayo matura yanywa? Nese urumva ngiye ukamisha yo gukoresha iki kandi irangwe? Nkugiriye inama rwose washa kandi ujye gukamisha. Ubuyobe ko amata yo kwaremesha yahumanye koko Nyirabazungu? Ngwiki? Inka ze zirarwaye se arangwe? None se we Nyirabazungu, wowe utazi ko umukobwa wo kwa Mariya n'abateye inda yabyaye maze akarwara bya bindi bita kujujuba ariho aba. Ubwo ni mutese muhakato gutya arangwe? Ndakurahiye ngiye mukamisha sinshobora kunywa amata yo kwaremesha pe. Sinshobora kunywa bagifite uriya mukobwa mu nzu yabo. Ariko nakato kandi sibyiza arangwe. Rwose ubiheze mu mutima wawe. Ntugende usabye uriya mwana kuko yagize ibyago akarwara fistile. Reka Nyirabazungu. Reka rwose ntimukabisigirize ngo mubivuge mu zindi ndimi. Nuko jojoba. Ubwo nareka kwakamisha kuko mutese harwariye fistile rero. Kumva se ngo nukangasa munyiga wa muntu we. Ubwo ntibijyamo. Hanyuma sibye bigahurira he n'amata y'inka zaremeshara. Mutese ararana nazo. Arakama. Urumva bihuriye he koko? Ariko ushobora kuba wanyumvise nabi Nyirabazungu. Sinkunda umuntu ndakato kubera indwara y'irangwe. Simbikunda pe. Abantu barahamutesa akato kuko arwaye fistile. Bakanyibutsa ibyo bakoreye umwuzukuru wanjye Aline gihe yarayirwaye. Ese mama. Ese wageze ngo ndagucyurira ko wayirwaje. Oya Nyirabazungu, nukuri ntago ariyo mpamvu pe. Komeza ujye mu misarera. Ngiye gukamisha amata yo kugemurira umukazana wanjye. Ahubwo se disemeza ati ko numvise ngo bamugejeje ku kigo nderabuzima ameze nabi. Nasize batameze neza na gatorangwe. Bamusanganye malaria y'igikatu kandi ngo nimbi cyane ku mugore utwite n'umwana atwite. Ariko umenya nuri ndagira igiti koko ni impamo y'Imana pe. Kubera iki serangwe? None se ndareba ukuntu washyushye ngo urajya ngo gukamisha amata ngo yo kugemurira umukazana wawe. Nakwibuka ukuntu mwari mumeranye nk'injangwe n'imbeba nkumirwa pe. Wibuke ko Nurina atwite ariko. Atwite umwuzukuru wanjye arangwe. Wibuke igihe maze nifuza kubona Karemera uriya yabyaye. Ku buryo ndakwanze yavamo ndagukunze rero aka kanya. Nabandi umubyeyi nyabakise ntereranye umukazana wanjye urwaye atwite kandi kwa muganga bavuga ko iyo nda ishobora no kuvamo arangwe. Mbeswa nigendera utavaho ngo bavuga ngo ndagushinyagurira mama we. Ubu igishoboka cyose nakimukorera nkita ku mwuzukuru wanjye atwite. Kandi n'ubundi urwango ntirukwiye kuza imbere mu gihe umuntu ari mu bibazo. Nese kutambwira amakuru meza mfitiye yo kugaseka kire. Ahubwo se uko ari uko nagushobora kugira ngo simba ngushize mu mugongo Jovi. Kubera iki we? Ni wowe muntu watumye norora inkoko Jovi. None imwe mu nkoko kazi zanjye yatangiye kurarira. Ngicyo ari cyiza cyo korora inkoko zoroka vuba. Mu minsi mike zaturaga ugira inkoko nyinshi. Yigosha mu minsi mike nzaba mfite inkoko nyinshi nkawe. Nituraga rero shati rero zishima. Udushwi tuvuka ari twiza byatari. Niyo mpamvu nanagushakaga shaho we kugira ngo nkwereke uko nayisasungiye niba bimeze neza. Ni wari kumbona shakire. Kubera ko ndi muri club yo kurengera ibidukikije muri iyi minsi dufite imirimo myinshi. Imirimo myinshi igenda itese kandi. Ejo twagiye mu nama batubwira ko iki cyumweru cyose tuzakora akazi ko gukorera ibiti twateye ahantu hatandukanye ibitarameze tukabisimbuza. None se ubwo muzabirangiza ryari ko n'ejo mwari mwagiye kubikorera? Reka da twatangiye kubikorera ku munsi mpuzamahanga w'urusobe rw'ibinyabuzima. None ubu muri iki cyumweru twatangiye kwitegura umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije turagira ngo uzagere twarangije kubikorera no gusimbuza ibitarameze. Wose kandi uzaba ryari? Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 6. Club yo kurengera ibidukikije yaduteguriye iki kuri uwo munsi se Jovi? Ko ari byinshira muri club buri muntu afite icyo azakora kuri uwo munsi kire. Jovi wowe uzakora iki? Rero ndi gutekereza guhimba indirimbo ariko ukabimfashamo kuko wasanzwe uzi kuririmba na papa wawe akaba ari umuhanzi. Sibyo kire?
ongeraho ko ari umuhanzi w'icyamamare Jovi kuko iyo utabivuze ukiba umupfuje. Nzajya nongera ko ari umuhanzi w'icyamamare rwose. Ngaho rero mbwira Kere niba uzamfasha guhimba iyo ndirimbo nshaka kuzahimba ku munsi mpuzamahanga w'ibidukikije. Jovine rero indirimbo yaba nziza ariko ndumva wahimba umuvugo kubera ko kuhimba birihuta kandi ni nabyo byoroshye kurenza guhimba indirimbo. Kandi ko kumuvugo nahimbye cyagiye dukangurira abagabo kugira uruhare mu kubonera abagize umuryango wabo ibikomoka ku matungo bivangwa n'amafunguro ya buri munsi barawukunze. Ndabizi ko wahimba umuvugo mwiza kandi ntugire ikibazo ubyemeye nagufasha. Ubwo nimara kubona insanganyamatsiko y'uwo munsi w'ibidukikije uzizihizwa ku itariki ya 5 z'ukwa gatandatu nzakubwira Kere. Ndahari ku bwawe Jovi kandi rero saa 4 nitujya gukina ntugire aho ujya ngufitiye surprise. Ngo surprise? Ahubwo bagisona duhurire hano. Ubwo si iyo surprise kukirindira saa 4 Kere urumva udashaka kwincisha amatsiko koko? Erega muvugishe yakwitabye. Haro Kareme. Niko Kareme. Ndakumva mama. Nkubwo kuki baraye babohereje ku bitaro ntubimenyeshe ko. Mbabarira singene nagiye nataye umutwe rwose mama. Urabona ngo ndazinduka nshashana nteka ngo mbagemure nagera hano nkababura koko. Ngira ngo muganga yagusobanurira impamvu mama. Honorine rwose ntiyari kuguma ku kigo nderabuzima kandi afite malaria ingana kuriya. None se ubu mumeze mute koko mwana wa? Abantu mwagiye mutyo nta nakenda mwitwaje. Ibyo nibihangayikishije nk'ubuzima bw'umugore wanjye rwose mama. None se bameze ate Kareme? Aracyarembye cyane. Nyine. Abaganga barakomeza kumukurikirana ariko mfite ubwoba bwinshi cyane mama rwose n'ukuri kuko batubwiye ko indi shobora rwose no kuvamo rwose. None se naho mugere ku bitaro no ntacyo bamufashije mwana wa? Biracyameze nabi cyane rwose mama. N'ubu muganga maze kuvugana nawe arambwira ngo ntegereze rwose. Ngo utegereze iki? Nyine Honorine bamujyanye ndacyategereje nta kindi saba uretse amasengesho kuko rwose Imana niradutabara mama niradutabara. Ariko nawe wirira nk'umwana kandi uri umuntu w'umugabo Kareme. Erega ndasumbirijwe mama nasumfura yanjye. Humura ndagusengera mwana wanjye rwose Imana iradufasha uwo mwuzukuru wanjye maze imyaka myinshi ntegereje abeho pe. Jewe nihebye rwose icyo ntegereje nta masengesho yawe mama. Wigira ubwoba yewe ndasenga kandi nizeye ko uwo mugore wawe ari bumererwe neza n'uwo mwuzukuru wanjye atwite. Ahubwo se mwana wanjye ubu ntiwaburaye? Byo kurya ntacyo bimbwiye wivuga utyo Kareme ugomba kurya kuko ntiwabaho utariye. Sinshobora kugira icyo ntamira igihe cyose rwose mu buzima bw'umugore wanjye n'ubw'umwana twite uri mu marembera mama. None se ko nawe uri bwicwe n'inzara Karemera mwana wanjye? Nese kumbwira mbanze nk'abintu turashaka kumpira indasi Kere. Ariko se sinakubwiye ko ari surprise. Kere nizere ko mutankoranye. Ubwo nuje udakarabye intoki oba. Banza ujya hariya kuri kandagira ukarabe intoki oba. Ntabwo bika ko gukaraba intoki ari ingenzi mu kwirinda indwara ziterwa n'umwanda. Gira vandi twabanje kuzikaraba oba. Natogosheje amagi ndayazana ngo dusangire Jovi. Zana vuba Kere nkunda igira itogosheje cyane. Ayasigaye ko nahaye inkoko yanjye ngo irarire niyo tugiye kurya sha. Nawe usogongeye ku musaruro w'inkoko zanjye. Niwe wangiriye inama yo kuzorora. Kere sana turye rero nisubirira iwacu muri primaire. Jovi wigeze ukora mu gakapu kanjye? Reka da Chore. Kere shawe dukinisha zana amagi twiri. Nukuri ndayabuze. Yesu we ubwo se ndaba yatwaye koko. Ubu nubona umwaka ubunekere. Umuntu mu gitondo namubwiye ngo namiryange ngirira ari inyuma none ndebera ibibaye. None singe narinzi biri bube koko opa. Simbyumva. Ubu se koko mu ishuri ryacu inde muntu w'igisambo watinyutse gukura amagi atogosheje mu gakapu kawe Kere. Nawe nyeka Jovi. Kerera we nawe kuvumbuye sha. Ishimwe we nizere ko atari wowe wanyibiye amagi. Bega ishimwe zana vuba. Iyo nirwana hose ubu ntimwari kunshura. No. Mureke tujye noneho buri wese arahaho ishimwe sibyo? Turamwabyo nta kibazo kunosu. Birota kuburiramo. Cyakoze yajyana byari kumbabaza. Ngize ngo najyanye. Ese we namenye ubwenge ntago mwari kuyarya mwenyine.
noneho insanganyamatsiko y'umunsi w'ibidukikije nayibonye tere nagiye muri smart classroom njya kuri internet ndayibona. Abantu bose tubona muri karabu yo kurengera ibidukikije uraye dutanze koko. Erega Jovi nazi gukora ubushakashatsi yitubwira rata Jovi. Iyo nabonye niyo ku rwego rw'isi igira iti only one earth, hagamijwe kubana neza n'ibidukikije mu buryo burambye. None se kiri mu cyongereza Jovi? Ndi bushake mwarimu w'ubudense naho ko ari nawe ubushinzwe club yo kurengera ibidukikije adufashe kwishakira Kinyarwanda cyiza. Ubundi subwo only one earth ntibisobanuye ko dutuye ku isi imwe nta cyayisimbura, bivuze ko nyine tugomba kuyifata neza. Simbizi neza, mwarimu araza kudufasha kandi nahisemo guhimba umuvugo, nasanze ari byo biri bunyorohere kurusha indirimbo. Ariko narumiwe n'ukuri kw'Imana. Niko Cedric, ninde ubaza imyenda yawe? Ni wowe. Umbaza imyenda yawe se njye nawe turambarana? Ariko se me wagiye ureka kwivanga muri diri z'umuntu koko? Uvuze mu ki Cedric? Njyemo imyenda nambare nigendere. Ese undi urashaka kwambara ngo ugihera? None se me nzajya nirirwa nzi iki hano ndi umunyururu? Kuhava ugiye kwiga se urashaka kugenda ugiye kandi kuhakora iki? Ku ishuri se niho hantu honyine umuntu yajya. Winshyugoza Cedric. Ndavuze ngo igihe cyose utakiga ntugomba kuva hano ngo wirirwe uwungera muri Nyarurembo. Mbese urare ugasanga nta gahunda najyana n'abatipe bagenzi banjye. Mama wizana story zo mu ntara nawe rwose. Urashaka ko nirirwa ku ishuri hano mu rugo? Gahunda se gahunda nyabaki. Ngenda mbe ko mfata nk'umwana w'uruhinja kandi ndi umuntu w'umugabo mama. Urwo yuhonze n'urw'inzu yande Cedric. Ubu ndakaje cyane mama, mfata nk'akantu k'akana katarakura kandi narabaye umuntu w'umugabo. Sinzonge nawe kubona utirigonda urugi rw'inzu ya so gutyo. Uranyumva neza? Nta soni. Ubwo rero nguriza amagabo rero. Wowe se wa mugabo ryari wa mwana we? Wakubwiye kuri umugabo wari wese yarakubeshye rwose uracyari umwana. Ngusabye kuba imyenda yanjye nkambara nk'igendera. Mva ntayo ubonye kandi nta nawe ujya niko nakubwiye. Kandi mama ushaka imyenda yanjye ko nutayima biraba nabi pe. Ubwo renge ukanga Cedric. Nta n'isundo watinye kukankanga. Ese waje ryari Kareme? Nibwo nkiza mama. Narinje gushaka imyenda nshyira Honorine ku bitaro. Uragenda utyo se mwana wanjye? Sinarahangiye ngomba kugenda ejo namugemuriye. Kubera ibyamubayeho muganga yambwiye ko ngomba kumwitaho cyane rwose nkamushakira indyo yuzuye kugira ngo akire ubuzahare yatewe na malaria anakire vuba. Ibyo nibisanzwe iyo umugore wawe atwite ugomba kumwitaho cyane. Rega njye abaganga bamaze kumbwira ko yavuyemo mama. Nguki Karemera mwana wanjye? Honorine yari atwite yavuyemo kubera kurwara malaria agatinda kuyivuza. Niyo mpamvu rero ngira ngo nsubireyo vuba mube hafi kuko akeneye rwose guhumurizwa. Ayiga Bikira Mariya mubyeyi we. Nari nishimye ngo mbonye umwuzukuru none ngo ivuyemo koko. Natwe turababaye cyane mama. Umwana wacu rwose twari tumutegereje twishimye. Twaratangiye rwose no kumwitegura. Ariko ubundi nkubaze Kareme, kuki umugore wawe yamenye ko atwite koko ntabimbwira? Uhore wumve. Nkore numva iki Kareme? Ntiguturiya mukobwa ngo ni Honorine yamenye ko atwite ntaze kubimbwira ndi nyirabukwe. Tuturanye urugo ku rundi, sinari kumugira inama koko. Ibyo babiretse koko mama. Urumva ugomba kubimbwira ubu ngubu twigiriye n'ibyago umwana wacu akaducika koko. Ubwo urumva nta kibazo gihari ko umugore wawe yarampeshe ko atwite koko. Mama wambaye rwose ukamwanya nkakubwira icyo mukeneye uko nshaka kuryama hakiri kare koko. Kwijo nzazinduka nsubira ku bitaro. Mwampisha amabanga yanyu none mubonye bikomeye murankeneye. Muzimenye nanjye nzimenya di. None se mama ubwo ntiri buntekere koko ngo gende mugemuriye. Nyuma yo kurwara malaria ntivuza hakiri kare akeka ko ari amarozi, Honorine bimukurira ibyago byo gukuramo inda. Ubuzima bwe nabwo buri mu kaga. Baba se basobanukiye uruhare babigizemo, we wabagiriye ihe nama. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa
0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kwigeraho ni ukwandika ijambo urunana. dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi, naho ubutaha. natwe dusubikiye ahangaha ibiganiro byacu rero byo kuri uyu munsi wa kabiri. ushobora kongera kubyumva kuri bbc.com. twafashijwe na Jay Megane ku banga bw'ibyuma. uraharyana abakoze gusangira umugoroba natwe ni Prudence Ngyumva.